kito chetu tukubona arua. Munini Rais Professor Kithure Kindiki kuriunga Meru agitariria mirandi ira betithĩtie na mbere rungu rwa Kenya Kwanza. Mubunge Dan Kiele kwambĩrĩria mubango jwa kutheritha kandwanda Chiege Mwankene Joyce Olwere njĩra ĩmwe ya kurũa na maitha. MCO wodi ya Marimanti kuria biashara ba wodi ubatekari ogoti ni untu gutengu gikuoneke kiritu antere une thirikari ya county. Minista wa Kithomo Gamba Migosi gukinya Mambure na jagwikira nthombi arito basukuri obundi na otea ya Kirwa. Ngwate ugeni okairi monanirio mathithio tuko bwana arwa ne Purity Richard tukianjiria nteto chieto munini wa mutongeri wa Nthiguru Professor Kithure Kindiki ugite Meru negunikite bukatha na mirandi aweti na mbere irio thoko akiuga barua ni thoko ya Gakoromone iretengeri milioni 800 kiaria renteri chakinoru Meru Kindiki ugite tayari Meru iri na mirandi 17 ira itite na mbere runguro wathani bwa Rais Ruto akiongera moroto jwao ni jwa kurita ngugi akina te siasa nonekete kugera mugujwa siasa kireregani bawa akiuga kagitaga kinyabaga itetera na ngugi ira baritete. Antonia we Governor Mutumanto Ithingia augite gambara kurago kwa sniper niretite na mbere na no mwanka motutigi one Kyoto. Muthuri Muriuki na report yeje. Bottom ni ruthiomi rwambĩtie kairi rwarũkũrikania ndo kagitaga siasa thirikari ya Kenya Kwanza eringa siasa. Mimi kama naibu wa rais, kazi yangu ni kusaidia rais ili ahadi ambazo tulitoa tuhakikishe ya kwamba imetekelezwa. Na nandi munini wa mutongirio mugongo akinyeta na neno thimenti na butibungi kina kuna gutegera ndo boda boda na kuruba thoko ndio na arua mutongirio mugongo etho atumena milioni 3 na munini wawe agita milioni 2 yote thiri kundi bya munda boda na kuruba thoko. Hatutangojea wakati wa campaign ati ndio unakuja unaomba kiti unasanya watu ya boda boda unawanunulia reflector ya shilingi 20 ati ndio unawanunulia wakusaidia wakupigie kura alafu upotee tena ukuje wakati wa kampeni. Hiyo listi ya wale wakubwa nimesoma wako hapa kusimama na watu wetu ya bodaboda saa hii. Sio kesho, leo. Akina mama wetu. Tuko viongozi wengine ambao wako na tabia potovu. Unaangojea siku ya kampeni, unakuja unatafuta vikundi ya kina mama, unawapatia apron ya shilingi 40. Wapige kura utoroke tena. Tumesema hapana. Na ndo bagitomi giki nandi augite nene kaunti ya Meru kwina thoko ya 17 gwakwa amana thoko ira nene Gakoromone ire gatumira milioni 800. Kenya nzima tunajenga masoko 400 hapa Meru. Masoko zaidi ya 17 yameanza kujengwa. Gakoromone market, the president has directed that we put up the biggest market, kwa sababu kule kwingine ile market imechukua pesa mingi ni huko Nairobi 500 million, lakini Gakoromone rais amepeana 800 million ya kutujengea soko. Atongiria mwanya bakio bakarunga mathirikari nikenda gutigera witi na mbere bukutha kionekana akimenerie muno ikundi bire byambire korotera thirikari na mwire antu betu kana kaigetu gategetu nuru wa kanyire kaine wano uramburi antu betu kantu kanini yake kuma kore na rimba ndigure rombwa utirenge twatia gitene kia tugitete atia endo tirenga ibwega na mumbero wa kale kia kidogo gitete atia ukale kia kidogo gitete atia
Hiyo grupu yote ni wale walishindwa na kazi. Sasa ndio wanasema serikali ni mbaya, na wakati walikuwa huko au kwa wanasema serikali ni mbaya. Sasa kwa sababu hapo sasa ndio serikali imekuwa mbaya. Bana, sisi si wajinga my friends. Sisi ni wale ile kitu tumeleta hapa ni akina mama. Mko tayari kushindana na jamaa? Yes. Watajua ajui, si ndio? Yes. Sisi tukiwa Meru tulisema hii serikali tulishughulikia. Tulipigania hii serikali, tulipigia kura na serikali yetu. Ni sawa ama ni kweli? Ni kweli ama ni uongo? Si ni ukweli? Kwa sababu ni yetu, tutailinda usiku na nini? Vipi unatembea kando kando ufike nyumbani? Si tunaelewa ni kwamba ungeingia mahali nyumbani kwako kukiwa na kelele ya ukosefu wa heshima, haungependa kuingia, Your Excellency. Lakini saa hizi kwa sababu ya amani unatuletea empowerment program ya vijana, ya wamama wa soko, vijana wa bonda, kwa maana tuko hapa tukikushukuru na kukuambia karibu nyumbani. Tumeamua hii Meru, unajua mlikuwa na kamchezo kidogo, si ndio? Na kwa sababu mlikuwa na mchezo, tukaamua kidogo mko nyuma maneno ya maendeleo. To be honest with you, you have lost a lot of time in Meru County. And we are here to help you to recover the time that you have lost. Sawa. Mimi mwenyewe, Rais ameniamurisha kutoka wiki ijayo. I am camping here in Meru mpaka tu nyinyi mfikie ile time ambayo mmepoteza. Kemero kwa kama mtu kabio kama mtu. Kidogo kidekeru nazo. Kuna mpango kwenda kuvunja ofisi ya kidogo kideke. Sisi wa Meru tunasema kwamba nyinyi mkivu wa Meru watafanya Nairobi, ni kweli? Munini Mutongira Mugongo akiweka gitaka tika kuninga siasa na kagitaka siasa kakinya bakabonye nyabo ne baije. Unajua nimeona watu wengine pale ati kwa sababu hatuongei siasa tunaongea wana hawa ya maendeleo, wanafikiria hatujui campaign. Hello my friend. Oh my friend. Usidharau wembamba wa reli, gari ya moshi upitia juu yake. Wakati wa kampeni ikifika tutanyoroshana mbaya mbovu na hao watu. Si namna hiyo? Kwa sababu hao watu wanazunguka hapa wakiongea, hakuna mtu hakuwa na nafasi ya uongozi. Si mimi nilikuwa Minister of Interior. Si kuna ile kazi nilifanya nilikuwa Interior Minister. Akiwa kagita kau uraonde wewe tongeria no mwanka wengugire itete. Nimeona kuna watu wako na kiburi na maringo mingi wanaongea kama hao ndio wenye hii dunia ya Mungu. Kuna mtu mwenye hii dunia? Si hii dunia ni ya Mwenyezi Mungu. Kuna mtu anaongea kama Mungu. Na wengine walipewa kazi ikasambaratika, wengine mimi sitaki kuongea mambo yao, lakini siku ya kunyoroshana kila mtu atatoa rekodi yake. Wewe ulikuwa kitu fulani, uliletea Wameru nini? Wewe ulikuwa kitu fulani, watu ya Tharaka Nithi walipata nini? Muthuri Murioki Warijuma mutirio Kangangi. Musiasa umwe kuma Buri na akathite tuare uria wari munini Rais Rigathi Gachagua ara kuruguria kiama gia gisiasa. Kanyanya ugite gutaro kwa Lenture Organizing Secretary nikionaniria kimwe giati kiama giki kiri na uthiu wa Kenya yonthe na gutuo gatigwa nyuma. Bobu ite onde kiama ba kiama giki bonekete bonthe kwerekera muoroto jwa kurita Rais Ruto gitene 2027. Kakimutegi na report ije. Nyuma yora wari munini wa Rais Rigathi Gachagua kuruguria kiama giake kia DCP Mathama Kai Mathiru. Ende Stephen Kanyanya musiasa kuma Buri na umirite gucokeria nkatho Gachagua nontu bwetagaria riri na nkuruki guthurora wari waziri wa urimi Mithika Linturi arumo atongoria ba kiama giki. Ile slogan yake ni skiza wa Kenya, lakini no tumechenjie kinya tukamita skiza ground. So ndio mwe wa part and parcel kinya barabara thirite be mustari na jwa mbere kumiki sure that kiama kiana kiki gikwa launched. So ibwega kwenda kwarika Kenya bonthe na muno Meru betu kuba kwa togeni kiri kiama giki kiria twithirute nya twina mbati nene muno kwithirwa the National Organizing Secretary General wa kiama no mwe wetu Mheshimiwa Mithika Linturi Franklin noe uthurirwe kana nuo njukirwe
ari munene wa kiama giki kiri rutere rwa kubangania mantu ja kiama mitaratara ya kiama na gwika kiama na kwariria nteto cia kiama uria kiama kibatarite kwithirwa gikari. So ibwega Ameru tubugwate ugeni, karibuni tuikundene twabukaribisha inyabara batiratonya na ingucokeria Gachagua nkatho sana, His Excellency Rigathi Gachagua ingucokeria Mithikari Nturi nkatho sana as well, na tongeria pombe bara bari ba kiama giki. Nkuruki Kanyanya aruga kiama giki ti kia wa munyoro wake ndikirigirito kuguna mukenya wonthe. Kiama kitifoma wakiri kia tribe fulani. Kiama ukiregister kiama kifoma wakiri kiama kia Akenya bonde no tukenda owe wa registration no mwanka withdraw wina more than 24 counties iria chire na members nkuruki ngiri mwe kwithira bai members ba kiama kenda witikirwa ku register kiama. So kiama giki kando kwirwa ikia wa Munyoro, kando kwirwa ikia Gachagua, kando kwirwa ikia Mount Kenya, igia Kenya bonde na Meru bonde. Kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV niokambitaga ki Mutegi. Obunge wa Igembe Central Nwe Dan Kili nombeta kwithirwa akiambiria mubango jwa kutheritha kando andachia Igembe mwankene jwa Isiolo irinjira yamwe ya kurwana maitha akiaria kiri uwejani bwa basari gicigone kiu Kili augite bubu bukarigiria maitha kuona gichitho kenda kwithirwa ube kabirari thikagiteno kau nethite kwithirwa gitariria bakathondeka kinya barabara ntereu kurikithio karia Bobo Dennis Mugendi gatumenyethia. Kiri itagarire kwagirithio ukaria na kurwana wagagia bo karia ndwande ni segicio kyo bunge kia Igembe Central antere ni ciarikia uri moro ga kongoro na ingi iria ciankene na county Muturia Isiolo bunge wa gicio kinda ni kiri wakarithio ariuga thirikari iri na mubango jugwitwa bush clearing ta juge Kimiru gututa kithaka mubango juria ni jo kuthiria maitha jareje jiraga kana gwicithania mathakene jau ya bengene namba baraboya ng'ombe tibachoka kambini pendelee kuthiata nabo mwanga bakiise wawate nabo ata bakiorwanga mwanga bakira mwanga alaito na kubodia operation ni ngoku sana kithagene yetu ku wana wetu ndo kuma kangeta njia na kila ngondu twenda kubodia operation wetu ambush clearing anto babe to betaka kithagene kuija makala bwa bati wana bere baita nao ito wanda wakitha gutesa murwe kumama kuri ngene onto tabia uyo bakengo bakila ngambwera baita bakaitha kidogo ruwe bakiaringe utuku ito wanda wakisa bakwa kiliandi kenda ndi eto ya salama na tumba kulitangwishi eto kala tubwite kulita kwa hiyo tutena msamaha nabo tutena kyao au na tuweka kinyama ndo msamaha pembeni tuweka manto Kristo pembeni tuwete unyu moshi kitakato tilima nabo na tumekutana na ndo Riti iji yake jana chiki siambasari kiri arito skulu ni mwanya untu akwathira mubango jujwa ukaria ni njira imwe ya kuleta thiri na wikira ukaria akaribara batuire na ugwa kumani na mbithukiro cia maitha na tibubu nkaki kinyaneti tenambe na kuthondeka barabara cia ukaria na gwaka kambi cia askari nterene iji ni kenda ndiria wagagie bumira mabisa bagatungata kurio batisereri anga na wetu kubwire security road barabara ya yetu kwenda Muturia lakini akongo letu Muturia kenda tumba kuthatuka access security road ila turabamiwa na bamisi gutu kuura tumba kuthatuka landi yetu tumetawala auto kwenda kubala wasi program ne kubudu mwaka yogi thirikari na twasi bwide ngayemere ngoro mando polisi yetu yao wana chief iko katika mpango sahihi tunairekebisha tunaijenga upya kwa hivyo katika mpango wangu wa pesa na tutaitengeza. Dennis Mugendi, Wero Njuma, Igembe Central, County ya Meru. MCO wodi ya Marimanti Kennedy Kamunyu norete ya biashara ba wodi je batekare ogoti kire thirikari county ya Tharaka Nithi mwankandira mendekithe jao zakathikirwa bobu jeta kumanira mateta za biashara baba jegie gutejanirwa ni thirikari county je bakiuga batekuona kinya uritinguge bwayo baruga ukagita ni bethiritwo bakire ogoti ndi gutenguge bakuona ire amona kuthuka kwa barabara cia Ntere. Paul Kabithe na kurikithia tia kore ogoti kinya boriku
mwankare atukaruthirwo maendeleo matukwenda barabara inu cia tuthonde kwikare bwega twekero drift tauni cietu ira marimanti ya Kibunga na tauni cietu cionde ciekero maram na cabros watimani betho bari kutende ya Kibunga itukwenda karenya egwa arengo geni kora kwenda guturwa mirango iturwe kare bwega twethwe twina njia tiba kuthia ta thoko-inu twethwe twina matama kumurika mathoko mamu twethwe twina boda science ndaka cietu cibwage mbura na mwathu ana betu bandekwe takura bwa bunge bakwandikwa roje rwani wasko ruthonde kweru kare bwega otherwise kwegwibuka kayuto tiria Kamunywari ogu rirakuriongirite thoko mwanya wadini ne marimanti ere thoko ya marimanti thoko ya Kibunga na Chingi Kathumba nakobera ya kwamba manto makore ogoti kuma munde wethaka bato benda dangara torutwe gwa mona tema haragara kanjori kakatore butotiri ogoti mwakorora wa nyanya ayeta kwa nyanya kaidate dia twana twake mwakorora wa nandigo ayeta kwa nandigo kaidate dia twana twake oro na ngoko the same oro na mbori the same okay gotire butirikare ya muthomo anjoke igatoro dira wakana gotwera rui metho mumaro toreka tukwenda kuona metho kaire munde wogo tutire dira maendeleo menyanto beto bari ogoti wana Kaisari ari aba nonto kwema ntoro bagira na ntubara ba Jerusalemu wogu wogo woti wa maendeleo ngabana wetu tutie tayari kurogoti wetu roendo na baraba utotedia idare yore andwa rainde tukeraniria na bamo ba biashara kuma thokoni ya Kibunga barabara cia cio ni cia thukire tutie barabara mbega thoko cio ngo twekirwe itie mirango ira tugite yekirwe plus maendeleo mongo wanana beto batiandika ona wananioni ngwengo support maandamano ndene ya marimanti ward otie maendeleo tuona no mariko kwanja na njera isenganire cionde kithaka ketheri otie bantu kwena gweru roje rungu atwere ithwa mbirwe nene kabisa wanatio gotwandikitwe kuria muthomi njoki akoya itwabutirwe na itwaciataga tu itwojetwe tuciataga lakini twabutirwe kwa gutio gotoruga tutiri ogoti mwankarera tukaruthirwa maendeleo tabara bange turutherwa tabwacuka eruthiritwe turutherwa tabwana gukonge korothetwe kinya kuthiogu keno yathire kumiyonda ya muthomi njoki utie gintu marimanti wodi onete na kumyana thiete thaino kujiata rikitie kwogu katwambire kinya maandamano kagita gachere nontu kinya tende gatunga ward mbarutite maandamano tamakaire na gatunga ward bambire kuata haki yago tio gototha tubacerera kintu ngaria tutedia na nikuga utikaitha gintu komba kuriwa tugoti tunda tukone gatwa yeru wote nyumbani kiripotera Uru TV kumantere Chitharaka Bitopol ogwa kabithe Kagiteno kau county commissioner wa county ya Tharaka Nithi David Gitonga na atarite akariba county kwithagirwa bari na thiri na kinyokiri ndira bategwitikaniria na guchwa njira ingi njega cia kuthiria mathina gatigati kao. Gitonga ugite mutuko jo muthuro jotumagirwa kuthiria kurega kwiganwa ni untu bonekete kinya maskuru ndire arito bagomaga na ugite bukinya ni bukuoneka kiri maandamano untu ugite no bukinya muthia anto bakeja gwitikiria kwaranagiria na kuthiria mathina gatigati kao na thiri netsana mbere na gutara mwingi guchebania kinya no tumiri na wendia wanchobi ndegeni watho Martin Mugambi na kurikithia Mishina Gitonga riuga kari babateri gutigira gutire na winyangia kagita karaba kuregana na untu kiugaga kagita kwinto binge bya kithirikari na into bya kimwingi byethiritwe bikinyangwa kiwa na shida na tatizo sisi badala ya kugoma na kuvuja vitu kama ni uji imepikwa vibaya tulikuwa tunaiacha hapo kwa meza dining hall tunaenda mpaka kwa class kusoma. Tunawaomba vijana wacheni kufanya vitu mbaya na ningetaka kusema ukweli na hapa siogopi mtu. Hao watoto wanafanya venye wanaona mkifanya. Juu mkikuwa na tatizo kidogo mheshimiwa unaona watu wametokea kwa barabara wanachoma rami. Na mnataka mwekewe barabara nini? Ni nini hamwezi katuambia tukae chini tuongee? Vijana juzi walikuwa pale wanafunga barabara, si ni kweli? Na wanachoma nini? Juu barabara ni mbaya. Kwani hata wewe tukiangalia wewe uko perfect uko sawa?
Nani yako perfect hapa? So vitu kama kuna shida ni tuongee tueleanwe, tunajua tunaweza fanya. Tonga ugite metu kana tabia ino ichiethiritwe nkinya ikithamira macukuru araritwa baingi bakobethia cukuru na nkinya kwenyange into bia cukuru. Badala ya asome, na mmesikia mheshimiwa pia anahakikisha kwamba pesa imepatikana ya chakula na vitu zingine kwa shule. Alafu wewe badala usome ni kuchoma. Kama una tatizo lolote, tunasema muende muhakikishe kwamba Deputy County Commissioner tumeleta mpaka hapa karibu, tumeleta machiefs wako semeni. Tunaomba vijana wetu na watoto wetu na wazazi ni tuache hiyo tabia ya kuchoma shule, kupanga vitu. Mimi nilikuwa nasomea hapa Kanyakini form 5 na form 6 na nakumbuka arikiritie na ndwa na nchobi ndege yuatho arakuga abota thirikari mono machiboi babateri kuongera mwanki na nkinya gwikira mono ndwa ya nchobi ndege yuatho maturani. Na wazee wa mutasi mnasikia mambo yenu inapaka pako iko karibu kuiva. Sasa wewe unataka tuseme utoke wakati vitu zimeiva. Na hata tulikuwa tuanzie kuchagua wengine tukasema kwanza acha mkule hiyo kitu iko. Si ni kweli? Iko kwa jiko ive mkule. Sasa ikiendelea tutaenda tukipangana, si ni kweli? Venye miaka inaenda. Na si ati kusema ukitoka, mtu akitoka kwa serikali ama chifu na wengine wako na watu ya salama, si kumaanisha usaidie serikali. Tunataka kuambiwa zile vitu zinatendeka kule tukue na ukweli. Kwa hivyo tunasema mambo ya pombe tafadhali ni tuache. Na kama wewe unafanya masaa ambayo haitakikani, hata mimi hutajua nikifika hapa. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraha bitagwa Mathini Mugambi. Tana mbere kurumira ntiso chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntitonkuruke. Mero bwe tayari Jumamosi tariki 17 kampuni okinyaniriere yatongeretie Kenya Safaricom bagwatanite na Weru TV na Weru FM ibakoreterete murumo hatari gutigira twinde turi na thimu injeru chekinande kenda tutatigiro nyuma nentu kwikethura yujuri mwago rwimbo gikeno na mwega jama ingi kuma wa Safaricom njo uwatane na njoro cha Weru TV na Weru FM mwago ne juju ja MC Dash, Empress Rita, Captain Godi the Patron, Mwenda H the Pilot na DJ Denny. Njo ukenera mwago juju Safaricom uchokeria ukirie mutorera jwaku na endo bwaku amuna kuigwatira iye wankabo kuma wa Safaricom. Na bwagitumi buru njo uwatanire natwe ukiananire natwe na kinya umenye ni kinuntu Safaricom bagutwira maisha pwani digital. Rikana ni Jumamosi eji ntariki 17 ara stage ya Tuskys kuambira thainya charukire ugakurukirwa. Safaricom, simple, transparent, honest for you. One day you will eat, walk and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? To go close to take control over the hearts of empire. We ni mnoma sana. Gikundi kia Imenti Development Forum kana IDF kigwatanite na antu bakathiranga Central Imenti na ba Ithimbari South Imenti ni bakubwita mambure ja kwambiria ICT Center ire IDF itetherete kwambiria ntereu mambure ja kurugura centeu ja kathitho rojo ntuku ya Jumamosi ntariki 17 cia mweri jwa 5 kathiranga mambure ja kambiria thithano cia muthenya na kwithimbari jambiria tha mugwanja cia muthenya bwinthe ibugwati ugeni orojo ru gikundi kia IDF gikethura kirina roadshow ya kwaraniria na antu ntere mwanya akiama gikundi kiu bakambiria ndiunga ya Meru Town bete Gitimbene barungamira Katheri bete Kathiranga Githongo Kithirune bachoke Gitimbene bete Kariene Nkubu Kathira Mikumbune Ndagene Ithimbari Kithurine Kionyo bachoke Nkubu arabakariria antu kuriko muthia.
Twagegwetana mbere kurumira ntito cietu tugichokera minister wa kithomo wa Nthiguru ni Ogamba Migosi ni umwe watongeria na athomi baria bakinyite ndene skuru ya Kiubundi no otea ya Kirwa kiri mambura za gwikirwa nthumbi kwa aritwa kathomba ni bekiri thumbi kiri mathomo mwanya jotea rabatari na ndi kwirutaniria kinya kiri kwithithiria ngugi cia bobongo hantu agwetera kwandikwa. We are going to present the awards to the graduates. Congratulations, the class of 2025. I kindly ask that we all stand and the band gives us a congratulatory song. Yukari ntuko inene kiri magana jari to skuru na otea na Ubundi ya Kirwa TTI. Jare mambura jao gwikirwa thumbi na kwewa kanya kuritithia ngugi umenyo buria bagwatetie mambura jaraja kinyine ageni bageteo ario minister wa kithomo CS Ogamba Migosi. And graduates, ladies and gentlemen, good afternoon. More wonegere kanya gakwaria na njukite kanya gukathari to baba ni onto bo umbani bwao. Mgeni wetu heshima, leo ni siku ya hawa vijana wetu. Hello guys, you are the best. Mwah. Hii ni watoto, we need to be proud. Lazima tujivunie watoto wetu, ama sio? Tujivunie watoto wetu. Hebu tuwapigieni makofi jamani. You have emerged victorious. It could be the knowledge, skills and attitude that will serve both you and this nation for many years to come. Na wakiare mwarimu murungamiri skuru eje na ejanete mataro jagitumi kire aritoba skuru eje. Now ambassadors of Kirwa Technical Training Institute carrying the legacy of excellence and professionalism into the world of work. As you step into the world of opportunities, I urge you to embrace long life learning, remain focused, and strive to make difference in your area of operation or specialization. Now I'm talking to you graduates. The world is evolving rapidly, and those who innovate and lead with integrity will shape their future. Mubunge wa Bore mugambire ndikire na kitawira no gutigira na kugwata njara aritwa baba kirekia nigia gustwa ngugi na gutigira kithomo kiao nigikuobaguna. Na mimi si mnanijua, ule tutapangana kidogo bali tutasaidia kuanza kazi hiyo yenu. Niko area. We have Nyota program. Anybody who wanting to become self-employed, kuja tusungumze. We have just closed the first program, ingine inakuja. So hiyo Nyota program ni funding for your own success. Sawa, tarehe 31 Bwana Bae, His Excellency the President, tutakuwa naye hapa Bore tukichangia hao vijana pesa ya kuanza biashara sawa. Empowerment of our youth. The 750 first cohort will be beneficiary of the money that we shall release on that first, presided over by His Excellency the President. Hapa Keberisha. Kanyene kawa minister wa kithomo nekitawira no bagutwira skuru eje mbasi kuthi ogendi. You can ask for something in a manner that by the time I'm out of the gate I'll have forgotten. But the way he asked for it, every time I meet a bus in Nairobi, I am sure I'll remember Kiru. I am sure I'll remember these things. So the board, the students, should I meet a bus in Nairobi, I will bring it here. Akiuga thirikari ya Kenya Kwanza ni sitanirete bonene gutigira ne kuringa nje kiskuru iji chiotea. So it is a sector that has tremendous potential, and it's a sector that the government is clear on supporting 100% to ensure that we exploit it fully. And that's why we've done the recognition of prior learning policy, we've done the dual training policy, we are implementing the nationalization of our polytechnics so that we have at least one national polytechnic in each county. So we are doing everything that needs to be done as a government to ensure that this environment is an environment that allows us to exploit the potential that is there.
ngugi njega kiri arito bonthe bara bekiri thumbi kiri mambura jantu kia narua skuru neje yakirwa TTI. Skuru ya St. Mary's Ntakide Secondary School ni kongwirite ntuka kithomo aratongeria arimu aritona kinyacha ribakinyete kenda gukungwira bare ya skuru ije thithitio njwiri njira gukungwira mpumi njega cia kigerio gya KCSE ya mwaka muthiru araritwa nkurukie ganara 30 bombire kwigwatira kanya kiri university na kinya gutongere gicigone kiu atongeria bara bakinyete mambrene jaja ni bainyirite weka bagukiria kithomo bakiwanikio gigokiria mugongo jorojo Nicholas Chabari na report ije. Narua tukwete kwira na baba thome kana bete atia. Nonto kithomo ikiongati ya gutetheria muntu gukinya uturoni ebora airiragiria. Kiathoni igiakwariria mantu megie kithomo na muno gukungwira mpumi imbega cia kigerio gya KCSE mwanka amuthiru muno cukuru ya secondary ya St. Mary's Ntanki na ara ana nkuruki ya gana 130 bakurukire na kuwata ngirende cia kuthongira university bakungwagirwa kithomo kia thinambe na gwikirwa muno na anto bairo thinambe na kiwatira. Education is the fulcrum, ndio uti wa mugongo wa maendeleo. Hii ingine ni story. Ile kitu muhimu endu yake nene ko ikithomo chiomie we muchiari uthomithie akwethe ati thina chia mono anabeto kwengwa batwite anabato ketha tuiketie university tuketha tuiketie ana 240 na baire bara bathire kigerio mwaka muthiru mwaka jo twina 320 ana ba form 4 na ngwenda kwira chiari totiomieni tuthomithia na betu tubarire Facebook wega nikenda na abwe matunda ya kithomo bokajona nyumene. Wanafunzi, today listen to me. We have what we call knowledge economy. Knowledge economy means that real wealth is portable. Remember, today the greatest wealth is knowledge, is portable. Wazazi hata wakikupatia shamba kubwa aje, it can never substitute education. Dream. Wale ambao wanaenda university, they dreamt about the university. Dream about the university, you are going to get it. Aritoba Igbo leaders, those are the leaders of tomorrow. Na ika kwendo bwera akipo siomie bothome batu na tutuyo tuapo support. Chukuru chetu cha kawaida. Mwaka yoyo rathirere aritwa bataita university renge tuenaritwa over 500 bande school sietu cia Igembe North batawata grade urenge nonto batona okiri machukuru ana beto bomi bakariara bembe no thiereko kinya na to thoma twari agwa atiania ne mjume sana batwita atiania na mbere ni abie thena ake ni anotera chuku otera kora chukuru na achari kurama nae mujeru antera mambeza renge ndachiomia kabainoge dianko kanoga thunguthaina lunch mwana edate agathoma tukuwa ni atire anabeto bakaretha chako barethia njirene tutiona namba yontwira tuona ya anabeto bukuibwa achiari yinyi wanafunzi mtacoperate na mwalimu. Will you cooperate with our teacher? Kwa sababu come next year, not this next year, this year turenda kwithira twena bigger number than 139. Chukuru eno ikionekana ikithinambe na kurutha abwega mwalimu munene na wetete manto marama na thina chukuru eno appeal ya ritwa beto ira baejana na ikwethira ana beto ibaba inge ya mwaka jojo yete 2025 tukathithia kigerio mwaka thainya cio tuko no ndo twena na 320 lakini labu chieto nijere kou practical idainya irio tukauma cio tuko ito wa appeal to you mheshimiwa atusaidie tuonera borotare ijere twaromba kenda ritwa community bakathoma bubwega. Chairman wangu wa education committee nilikuwa nimemwalika katika hiki kikao, anaitwa Julius K. Meli. Aliniambia hiyo lab na hata waliongea na mwalimu kwa simu, hiyo yeye atabeba, atayua pesa itatoka, na mwaka ujao tukawaka labu hareko
ere wetwa modern kagitania wako mubunge oyo Julius Taitumuno yochirie nambe na kuruguria manto megie embasari echa mwanka oyo na ara augite gembe no thirionthe ukaithiro kwina milioni 60 iria ikanenkanirwo cukuru mwanya mwanya na milioni 15 yacio ukaithiro chichi and school. Pesa ambasari ni 60 million. 60 million egembe not basari farm 60 million. Na aru ankoya na shegienge yari tobara ba apply ari twa mana mwanja na mbirongo mwanja na kenda. Bau nebo bayo nile form siao sio. Wero njima kuma chukuru ya St. Mary's Ntanke Gembe North, Peton Class, Chabare. Arigitani na kinyari tobara bakuthomera ogitani ndene askuru na sibitare Maua Methodist Hospital bakwatanirite kwa mwana kuthurunka tauni ya Maua njira ya gukungwira kiumia kia arigitani batariritie kunganirwa kuria bakuga ni banganiri ndire bakurigitaje bakiuga guku gikedi kyo kiewa kiao kiri mwingi aritani bari tobaba bakuthomera origitani Antonio niborite mwingi kugwata mbarua na barabate guchumba kenda bomba gwitana mbere na mathomo jao ubate kwaga mbecha chabisi Marion Karugi na kurikithia. Bani madaktari baraba leithira siasi bari bambere kana nurses bawatanirite na rito baraba thomaira nursing college ya Maua wa munari mubo aramba thiurungite tauni ya Maua baikungwira kiumia kia nurses nthigurune. Batongeretwe ni CEO wa sibitari ya Methodist niwe Professor John Mungania kinyani bandite miti kuririkana ntukweye. Tukalia community ya Maua Methodist Hospital nikera twakungwira ntukwe nene iye ya International Nurses Week tukwira tukumia sibitari ne kale akayolanete kuma mwaka 19 kuma mwaka 2018 na ndio tukwenda kumiriuke no nditukona bata no batu bakwenda twina ntukwe nikena nurses baka miangwira baitate ngwe mputo tukwe ni ntukwe kuria no ntuko history era inya tukwanda mitene gena toka commemorate ntukwe nene ya Nurses Week. Beto ya nurses twa durere kuya twa nurses no tuba kwethira twina ke wankorone ke kwethira to kwenda tege bara bainge mono na itwiga gwetu weretu mno twekarie ne twe nursing na itwiga gwetu weretu mno rera mwasi akweya ate kwamba ina weta ate kwamba ina kware lakini ra mwisho akana ke arasia na okwethira ina antori bara na sore na ina kethira ni asiari bakwethira ira weretu no tuba kwethira mwasi wo akubua tore nurses ya naremwe 14 sibitari ya Maua Methodist Hospital dira mwasi ya ibo bethera bae bakiona mwasi bae mbere ibo bamenyera asi wondine uma nurses we madaktari yetu we takiri everybody who is working here no tungwe tu ne kuba support na njira chionde kumenyera muntu aye moyo mwanka the last minute na tukiromba ndikenda kinyati vitalire inge chumba kwa embrace the chaplaincy and department nyonto the daktari bara dira na burnouts we are there to help them dira antu bara erukiro ne ndobao we are there to give them comfort na kinyalira antu bara ikuwa batena inya kabisa we are there to pray for them. Ni bauritie ndiweya utetheria rito baraba umite misieti usiumba kuria bisi ni kenda bathoma na bomba kuyure kioto kio twika mandagitari. Ontoko tumeta twethera twena na bakuma in a very humble family kana family ite go siumba bage bana go venerable children na ito koromba mono kethera kuria antu bomba go tugwate kinya kuria school fees kana gwaka class onto bana baure mo batumba kuria fees ora kubati okay kwethera kwebia wena bio mbako tedia nyamurito mwaka na bayere we really appreciate not those are the problems that we the lot na chomo enge na yo kenye ko kiaritwa in different placement to the lot na challenges also but challenge already itone to lot komba kutidia nekenda to baikia kinyari to in different areas onto adito betu bangwata experience onto mwanya to baikaya na Nairobi to baikaya Mbeo na kinyata aito kwenda kamera na county hospital kikaya adito betu no ya cheri mamo boragia na tankadidia ati present tukeja kuona jaraja leo nurse udhiro akarwaga ngugi come watch me wa training nurse
uteno atiumba kwaliko no weta private clinic utawakuta weta wongo thai utebange bakona kinya chances cia kweta kuthithia ngugi kinya wongo onto kosira turitana i professional ira yukabwania ntunde kuro yothe globally. Nursing unapata tuko na opportunities za kwenda abroad, alafu kuna private sectors pia zinatuhaya and it's very marketable kwa mwanafunzi kufanya nursing. Nikiripotera Weru Njuma Kumembe, Beta Marion Karugi wa Kinyua. Wendia na uguri ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Amero. Banki ya gweka muthithu ya Capital Sacco nigunikite amemba bayo na njira ya kubayewa mwanya kiri kampeni ira betithitie na mbere ya pepeana Capital Sacco. Kanisa ya Deliverance Church Kibiritia ni chindirite ngari muthemba ja Probox kiri machindano jaja nyeje kinya bia mwanya tabikibiki kiri amemba baba. Makofi. Toyota Probox. And this board, they are planning to have a day in Kibiritia Deliverance Church to come and worship together. Bishop will give us a day there. We'll come all of us to worship together with you to give God thanks. For today, we want to award you this brand new Toyota Probox. Congrats. Pastor wa Deliverance Church Kibiritia asindiva Probox mpya siku ya leo. Tukashokeria mwathani nkatho muno ni tonto bwa kwenderwa ni Mulungu. Tika twina shares nyingi ngoroki antu bonde, lakini Mulungu aronile ni wega tunenkere ngari ino. Kama tungekuwa tunaekeza akora tutekagira kanyamu nao tweterete Mulungu ogu gutege tutweja kuona, lakini nto bwa kugera kanyamu hapa na pale siku baada ya nyingine finally baba twigwira kiao na twina ngari. Kanisa iria butaraga mbesa bugekira magotini bukaiga pironi bukambeje gutumira mande thikiriani. It is important bwetheranie sandaka na fungu za 10 peleka kwa Capital Sacco no gatetheka nkoroki. Thank you. Ndenda kujukia kanya gaka kunenkera ongera asindi bonde barabomba gwisindire yewa mwanya kuma kanisa Deliverance Church Kibiritia barabasinda kewa ya Probox na bangi barabasinda bikibiki, bangi baisindira ng'ombe, bangi baisindira laptop, bangi baisindira yewa mwanya na nibwega muno ne onto bantu bau kuonania imani nene muno na Capital Sacco kushumiria na wingi kuma mwaka wa 2024 April tariki 23 ratu ambirire program weje mwangarira twaingire 2025 tariki ijere mwanga jumo turanaga program, lakini program weje eri intentional kuonia Meru ati no we invest in shares na neo the best investment vehicle irangoenda Meru na Kenya na Kenya ntubanda diaspora bako batantukushia na arua kwa winyakere institution ire inge tiomba kwethera batendaga baterambiria kugita shares inye institution itobaja kanya bakomba kwetha be shareholders na njire gwikoria shares ciaku no yokaromba choron shares ciaku mwisho mwaka itogaga faida ojorea turekerie kwaria kanyuma twauga bobo ni utonga bwako kuthithia na biashara yaku kwa atokoromba barabange bare nau ome kinyethera chocho muchetho jo kuthira na arua jo kinyamuthia ende tutarainga kugita shares kana gwetera na mbere kudhuria kana kuinvest na Capital Sacco. Ndio wealth pekee ambayo itapiganiwa na ndio rahisi kabisa kudivide na kuachia watu, kwa sababu unaweza sema kama uko na watoto 5 unasema ile share capital yangu ya Capital Sacco wakuwa wanakula equally, dividends ikilipwa wakuwa wanakula equally vile wamebaki. Wendia na uguri ureterine Weru FM
96.4 rumuri rwa Amero. Muthija nteto na njira ndi kunguchokera nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatana na uri tuchemane kairi rujo kiri weru weekend tanambiro kenera mibango ya TV kuendelea tukobubwa gambe tagwantinyari Kenya Purity Richard no mwana na iria wetu wa mathivia.